Man mati gaminanyi Paulo do kyo kay do karingto. Rakwa fatfatak ikasangar nana. Mga kakte, kuparimanan jinyo minafarino ini naputaa ni machiraji Moise. Ni mamimin sira, nyaprata niya matadutowa, ni mangunong do ngarananda mabarang banga awa. Tanado uno tanda do sinalaba, tanano kapangunong do awa am. Ni mamimin sira, ni umunot ji Moise do paluluan na sira. Akmi asa sira ni kumanso ni pakasna niya matadutowa, kanina ngarananda mana ni bsoy na sira. Akmi asa sira, ni minumso ranama ni turuna jirani amataduto, ni mvuyog do fato. U fato ranam, akmi katutaw na ni Yes Kristoa ni matsira jira. Tana arako ni sirungan na sira ni amatadutuam, apelo sirawo ni mangapso farina tao. So, nikawuya na nirani amataduto. Amuro ni kawakwak dado kabuano ni akawano tao. Kananautara na ya makakadia faria na iparimanjata na ji machini narado akman sirawurya makrano makakadia marauta afaray. So jinyong inarayiso yatatasaka tao jiraa, manaraliso malasya iraralida. Akman so chingdo seisyo. Ta maniringam, nukapanaralida so malasya iraralida makapiyasira u aruwa tawa malimulimut amyob kuman maganam. Di tamong inarasirawo yatatasaka tao sumagbiyan na yabuso ya panganganyigan. Sirara na uryam, kakatluan na ranowo, ikatlo na rifo, nutawa ni mawakwak do kasaraw. Di tamong inarawo yatatasaka tawa, baylay lamdam si amataduto. Ta ni sungit da sila no aruwa mafwaw kawakwak da. Di tamong inarasirawo yatatasaka tawo, may uya-uya do tangayinani amataduto. Tao may uya-uya tao no kanangam ni balinas na sila no tinsina ni amataduto. O akmar na siya nga faridam iparimana so aruwa tao. Sunaid kat no akman siyang do sa isyo. Ipariman na diyata na tao si jay kwaya. Ta yaw manamranaw kakafos no karawan. Amurian, numienso makilamdam so nakanakam na di amatadutoa, makdengra na may tatariman urian. Ta kalitanan, uyana ilita jinyo ni satanam, yabudang fayo. Kati manuyong na ni amatadutoa, mapakaso ikaraut nyoa ilita na jinyo ni satan. Ta uyata na inyo ni amataduto no, yitan na inyo ni satan. So ikapiya nyo ipipalanginan na niya mataduto mangapso apiya faray. Amurian, di kamura na manaraliso malasya irarali nyo mga kaipungan. Yaku nanauni nyo matete nga tao. Diabu ka nyo makatenngando kanuyong na kalas na no tsiringkwa. O tamo ayo pa na tamo iyapwa po si Yesuam, tamo isari diya matadutuan. No tamo amyupso ralana ni Yesua, yata kakanso kataw-taw na tamo akmi asara na matsikap di Yes Kristoa ni mawakwak no raratunta. Tana tamo aruam, yasa saunwo panga tamo kananam. So yatamo itsak may yasara na so kataw-taw. Naknak manyowo isili ataw kumanso patanangda diya mataduto yamachira nunso nagam amrarlinyi amataduto. Ikungo pipi pangayano akman sangachiring. Manwa, manuyungo kakdeng nano malas ayralida kano paros. Jabu kakmana sanga. Kupichiringan siya, o paros dano di raralinyi amatadutuam, itur dado
kalamsuyan ni Satan. So ikabagan na si amatado to no turwandan niya. So kuji mamyapyayin ninyo masikaw do kalamsuyan ni Satan. Maragatu kayup nyo so rala ni Yesu anyo kayup so mungani ji Satan. Maragatu kakanyo so kataw-taw ni Yesu kakanyo so mungani ji Satan. Manwa, tamo manuyunga ya mapasuri si Yesu panyisinganta? Manwa, tamo moyoyat pa kanyi Yesu? Yamian tawa yaman chino, sino ipansiyo kajita naliwayan mangapso farita. Yala su akman sanga chiring. Bagana to da miminwo faria makarapado ununed. Manuyung kasalyo ita mangapso farita. Bagana to da miminwo faria makasidong so tao. Tao siya katuta manginanudan so apyang tano nakem. Ta panad na din tao isyata tao ta. Yinyo ariakan wo, yapuan no ipanarangda asin no finyay. Ta kasarang nyo dya. Kamanyiring do sa isyuam, o masyawad no karawanam mamimina yapungod na niya mataduto. No pakanandayin nyo no di raralay niya matadutuam, no panamandao kananam yinyo mayiragan. Amno miyanso akmamoy kaktedo sinaya, mansino kanyimi parsdano kananam, panadnadanyo wo mansinya tao. Api-api pa kajinyo nganan siya. Bagan ako pakatsiringan jinyo amrawit siya. Ta panadnadanyo wo yi makakan siya tao. Amuri wo jinyo nganyi siya. Alamin so tawa mansino, ta amirgan kususing dano tao. Yinyo kuan wo, no isari ko kanan di amatadutuam, sino to mamuadya ka na kumansya. Amurian, tana makakadiya fari nyo at tana kuman kamo, at tana umyup kamo, naknakman nyo wo karuarway nyo si amataduto. Amurian, yinyo ma miyapya ino, kapag sinarada jinyoa, bayirarato no tao do yothay. Akano bagana tao do yothay. Akano tao do bay chakyokyo kaya na. Inaraw nyo mina faray kowa, mapasari so aruwa tao. Aji mangurido apiaon ko nunakem. Ta panadnaden ko ichata tao. Tao riwo ikabis dano unong nadda. Ipakapdaso tumayono nga ikavino pagda.